mag-ingay at magdiwang. Bow to the true kings, Abra Solid North Weavers, the new MPBL Season 7 National Champion. Naisangsangayan ken pakasaritaan ti kampyonato ti Abra Solid North Weavers. Kalpasan na pinakmerda iti Game 3 ti Quezon Huskers iti mismo home court da. Nasurok 7,000 ti nagbuya iti Quezon Convention Center iti Lucena City. Kaadwan kadag ito'y supporters ti Quezon Huskers. Ngem saan nga umdas na ito'y amapakmerda iti Ari Norte iti basketball. Saan met ang nagpaatiyo dagiti Abreños anang ipakita ti solido a suportada iti grupo. Tabla a 75 iti score ti fourth quarter kaya nagtuloy daytoy iti overtime. Gapo iti kararag, dedikasyon, floor defense, teamwork, ken talek ti tunggal maysa, naglipas ti Game 3 ti MPBL National Finals iti score 94-85. Nabigbig ti floor magician ani Jason Brickman kas finals MVP ken coach of the year ni Coach Yung Garcia. Yeah, it was awesome. Just with this great group of guys. Tough series against Quezon, but just feels great to get this win. 3 tough games and we became the champions. Thank you to all the fans. Thank you to all the fans that came out to watch. All the fans that watched at home. We appreciate all your support. Gusto ko lang i-congratulate yung Quezon Huskers. Talagang binigay nila yung best nila for this series. And talagang pinalabas nila kung ano yung meron yung Abra Weavers. And nagpapasalamat ako sa coaching staff, sa players. Talagang nag-stick doon sa game plan kaya nakuha kami itong series. Maraming salamat sa taong naniwala sa akin as a coach, Congressman J.B. Bernos, Congressman Ching Bernos at sa Bernos family, and sa suporta ng mga opisyales ng province of Abra at sa mga Abreños. Maraming salamat sa mga dasal at suporta nyo. Ti Abra Solid North Weavers ti kaysuna nga daan record 36 game winning streak, emotional met ni Kong JB ken Kong Ching Bernos iti nagbalin a kapadasan ken balagi ti grupo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Para sa inyo po to lahat. Abra! Abra! We'll be bringing back the trophy, the MPBL trophy. God bless Abra! Ti balagi ti Abra Solid North Weavers iti MPBL ket balagi iti Sibubukel a probinsya ti Abra. Kabayatan na napadayawan kas conference MVP ken karaman iti all MPBL first team ni Dave Ildefonso. Maraming salamat sa mga taga-Abra na dumayo dito sa Quezon, and hopefully makuha namin yung panalo para sa inyo and sa inyo nila Kong JB, Kong Ching and family. Rookie of the Year ni Raven Gonzalez. Nabigbig ken napadayawan pa dagiti coach ken players seknan iti Sportsmanship Award, Defensive Player of the Year, Executive of the Year, Homegrown Player of the Year, Most Improved Award ken all MPBL first ken second team. Jessica Boreta, Balitang Solid North.